Dek. Ketua kelas, Sindayang pimpin doanya nih. Timpal-timpal, ngiring, berdoa dumun, berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, lihat, punapi gatranya nih, becek. Ini iraga sarang sami rahayu nge. Nakdo prasida melajahin materi sane makin nge ngelinin inde anggah umuming basa Bali nge. Nah, alit-alit sedurung pelajaran puniki kekawitin, tawi kelanturin. Wentan timpang sane nenten ngeranjeng. Kami ngasok nge. Oke. Alit-alit eleng kari reng minggu lalu iraga sampun melajahin api Satwa Bali. Satwa Bali siro malih kari eleng tapi manten contoh-contoh satwa Bali punika Reza Kambing takutin macan. kambing takutin macan malih siap selam malih satwa napi malih wonten dewa Mentiwah tekan men sugih. tapi Mentiwah tekan men sugih. men tiwas sekian men sugih. Nah, coba Bang numun iraga ring rahina mangkin jagi melajahin inde anggah ungguhing basa Bali. Sira uning napi nika anggah ungguhing basa Bali. Nggih, terus lanang Tingkatan bahasa Bali. nggih tingkatan basa Bali. Malih wonten sami uning napi nika anggah ungguhing basa Bali. Bahasa halus luas bahasa kasar. Nggih, basa halus miwah basa kasar. Nggih. Iki wonten indikator sane jagi iraga pelajaran makin nggih. Wonten menelaah anggah ungguhing basa Bali. Alit-alit harus presida uning napi nika anggah ungguhing basa Bali. Terus dapat menguraikan contoh anggah ungguhing basa Bali. Alit-alit harus presida ngemang utawi ngicen contoh kuno-kuno anggah ungguhing basa Bali. Membuat contoh kalimat yang berkaitan dengan anggah ungguhing basa Bali. Berarti alit-alit harus presida merepos ngalianin lengkara kalimat sane medaging anggah ungguhing basa Bali. Nah, niki reng tujuan pembelajaran daler reng tujuan pembelajaran iraga mangkin melalui penjelasan guru siswa mampu menelaah anggah ungguhing basa Bali dengan baik. Dengan membaca dialog dan berdiskusi, siswa dapat menguraikan contoh kata dalam anggah ungguhing basa Bali dengan tepat. Dengan berdiskusi, siswa mampu membuat contoh kalimat yang berkaitan dengan anggah ungguhing basa Bali dengan baik dan tepat. Sedurung pepelajaran puniki kekawitin, mangkin iraga ngarianin kelompok dumun satu kelompok terdiri dari 3 orang. Karena niki jumlahnya nih udah 10 daso berarti satu kelompok wenten sane medaging 4 diri sisane wantah 3 niki kelompok 1 kelompok 1 2 3 4 terdiri dari 4 diri. Lalu kelompok 2 terdiri dari 3 orang utawi 3 diri. Kelompok 3 niki deretan bangku kelot niki kelompok 3 terdiri dari 3 orang. Nah, kelompok puniki merebos jagi angin alit berdiskusi ngarianin tugas-tugas sane melebos jagi ican ibu Nah, alit-alit hampir ibu jagi ican alit-alit wacana niki dialog. Indayang wacan dumun dialog puniki. Coba wacan dumun dialognya dalam hati. Wacan sampun. Nah, sira unik yang bisa memang contoh. Adot dan triko contoh-contoh sor singgih basa. Kata Ampura Ratu nika termasuk kuna alus singgih. Ampura Ratu nika termasuk kuna alus singgih. Tepuk tangan. Wah, kuna midar kan medaging alus
alus kruna midar. Miwa kaping 7 wenten kruna Kasar. kruna kasar. Niko indek pah-pahan kruna nggih. Nah, mangke niki indek kruna pah-pahan kruna nyane balet. Wenten ka pertama kruna napi nika? Alus inggih. Nggih, kruna alus inggih utawi asi nggih. Nah, mangke indayang karyane nah niki wenten contoh-contoh kruna nyane. Rek alus inggih wenten napi nika? Napi manggehet pasengan rayunan mirangan kayun niwasane lianan. Nah niko contoh-contoh kruna alus inggih. Manggen indayang ijen ibu utawi timpal-timpal napa sami niko ijen contoh lengkara ring kruna-kruna punika. Coba dewa tu ijen lengkara alus inggih. Ratu Kerasan sira pasengan ragine. siro kesengan ragane. Niko termasuk lengkara alus inggih. Nah, malih coba sastra. Ratu wenten manggihin bapan setiang. Nggih, ratu wenten manggehen papan titiange. Niko salat alus inggih nggih. Nah, manggehen niko alus inggih nggih. Terus selanjutnya manggen alit-alit kan sampun wau membentuk kelompok. Nggih, ibu mangken jagi bagian LKPD nggih, niki LKPD-nya nih. Jagi bagian ibu alit-alit cawes nggih. Nanti sane tagene niki nggih. Alit-alit dados berdiskusi sareng timpal-timpal satu kelompok nggih. Mungkin duaning sampun waktu sampun galah. Coba alit-alit mungkin presentasi nggih. Indek hasil jawaban ring LKPD masing-masing kelompok nggih. Diwakilkan oleh satu orang nggih. Coba dari kelompok 1. Indayang niko presentasi ring kegiatan 1. Ampura ratu termasuk kruna alus inggih. Cangkil termasuk kruna alus sor. Payu termasuk kruna handap. Malih jebas termasuk kruna alus midar. Uni termasuk kruna midar. Nggih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok kalih indayang sambatang utawi presentasi yang tapi jawaban alit-alit ring kegiatan kalih. Coba Kruna alus berdiri Resa. kruna alus inggih mirang. Kruna alus sor miragi. Kruna alus madia ampun. Kruna andap jema. Kruna andap subah. Nggih, tepuk tangan untuk kelompok kalih. Kelompok 3 indayang wacan tapi hasil jawaban ring kegiatan 3 ngarianin lengkara punika. Coba bagus. Ratu ngiring ngerayunan rumun. Kruna alus inggih. Yening manah titiang sekadi ke ratu. Kruna alus sor. Sira maduwe niki. Kruna alus inggih. Kamu alih itu. Kruna anak. Made sebuah ngajak. Lengkara anak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 modal. Talit iwau raga sampun lajahang ngeninin indek napi angga Ungguhin. basa Bali. Nggih. Nah, mangkin sira prasida nyutetang. Napi nika angga ungguhing basa Bali iwau sane sampun pelajahin iraga.
Nggih, coba sastra. Angga unggulin basa Bali inggih punika undang-undangan ring sejeroning basa Bali. Angga unggulin basa Bali beberapa dados kalih inggih punika basa Sini lan basa Son. Talet iwau sampun timbal-timbal ale talet sampun prasido nyutetang ngeninin inde anggah ungguhing basa Bali punika. Nah, sane mangkin anggah ungguhing basa Bali inggih punika undagan-undagan basa risa jaroning basa Bali. Anggah ungguhing basa Bali kekepah dados kalih sora inggih punika napi basa alus inggih lan basa alus sor nggih. Nah, kruna inggih punika pupulang swara sane durung boleh pawewah tur ngewet-wang arti. Manut wirasanyane kruna basa Bali kekepah dados pitung sora. Napi mantan nika kruna napi alus inggih, Kruna alus Son, kruna alus madya, kruna alus midor, kruna andap utawi kepala kruna midor, midar lan kruna kasar. nggih niku ngeninin indek kruna nyane. Mangken lengkara inggih punika pukulan kruna sane medue tegas sampun jangkep nggih. Malarapan antuk rasa basanyane punika lengkara kekepah dados nenem inggih punika napi matan lengkara alus inggih malih Lengkara alus madya, lengkara alus Son, lengkara alus midor, lengkara andap, lengkara kasar. nika ngeninin indek lengkara. Nah, alit-alit nika sampun iwau iraga melajahang ngeninin indek anggah ungguhing basa Bali. Basa Bali nggih dumugi napi sane pelajahang iraga iwau prasida meresep tur meguna nggih ring kehidupan kita nggih. Nah, alit-alit ring minggu depan iraga jadi melajahang ngeninin indek puisi Bali modern utawi puisi Bali anyar nggih. Indayang melebos nekat alit-alit ring ria, ring puri, ring jero, indayang derah nggih. Napi nika napi wasane puisi Bali anyar utawi modern punika nggih. Derah punika napi artene, napi contoh-contohnyane mangga minggu depan iraga loh nglajahin punika nggih. Nggih? Nggih. Nah, alit-alit. Nah, alit-alit punika sampun iwau iraga ngeninin indek materi anggah ungguhing basa Bali nggih. Warning pembelajaran puniki sampun puput. Nah, mangken indayang ketua kelas mimpin doanya nggih. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, alit-alit ngiring iraga sinap antuk Rama Santi pelajaran puniki nggih. Bagus pimpin malih. Berdiri.